od ključnih krivcev za današnji nasilni protest seveda tudi mediji, ki smo vse skozi to podpihovali. Več o tem, kaj je povedal, pa naj pove kar sam v naslednji izjavi. Jaz pravim, da ste vi, mediji, soodgovorni, da se to dogaja. Mi mediji smo soodgovorni, če se ne motim. Tako je, gospa. Mesece ste jih v bistvu podpirali, pa jim dajali kruha, dejte, razbite še kaj. Zdaj ponate, vidite. Spet, ja, definitivno. Mediji ste prispevali samo, da je to danes, kar se zgodilo. Ajde, pokaži mi, kaj me tukaj. Ma ne bati se v menu. Ne. Tepejo me, vse me tepe. U veča, u hrpat. Umir se ti. Da ščitim lopove. Pitaju se kako da reše kriminal u državi. Pa lepo, nek daju lepo ostavku i rešili su državu. Ko krade ovu državu? Političari! Nas su zatvorili u kuće! Vas izbacili na ulice! Oni bi bilo 100%, vi ošli se! Žrtvujete svoje živote za lopove! Nasilje pa je bilo sinoči usmerjeno tudi v novinarje, fotografe in snemalce. Te napade sta že ostro obsodila Društvo novinarjev Slovenije in Združenje novinarjev in publicistov.